Van noi gam tina Kuki-Zo te ho zo se na bon chaw ni hla pha phalha November ni sim gate Saturday ni khuin zong ni hla thu so ngai ki du Hithei thu so ngai taw Hithei Suspension of Operation SO Group KNO UPF to Government of India Ministry of Home Affairs on phalha November ni sim group le phalha November ni sim sagi Thursday le Friday ni khuchun Union Territory with Legislative Assembly demand chungchang thua ki hona anane uvina hi Minister of Home Affairs MH Palai hocho AKM Israel analam ka yahi Zanima sa November ni sim group ni khuchun achi sa September ni sim li ni khua tripartite agreement chungchang thu hon se khomovin Suspension of Operation SO Group hon Kuki-Zo te atumbia ki vai pu na dingo ngai hle jing hidan thu ho Phongdoh vina hi November ni sim sagi Zani Friday ni khuchun political demand UT with legislature chungchang thu akhona neki vina hi sumuna akhona wachun Suspension of Operation SO Group hon Kuki-Zo te chenagam sungcho Kuki-Zo te gam sungcho khanglui la ya kipat mai hlei lengte vaipo na nuya khalo hil hidan thu ho an het sovin India in champlat mu masanga Kukite gam sungcho Manpur State Darbar nuya khalo hil hidanin Suspension of Operation SO Group hon Minister of Home Affairs MH Palai hon het sovin hi British of vaipo lai chun Kuki-Zo te chenagam sung hole Thinglang mi adangdang hot chenagam sungcho Government of India Act 1935 noya excluded area ticho gam kai sung ki hop thalo thin animin vo vin suchi thinglang gam sung chu chumin an koido vin suchi thinglang gam sung chu British government noya British political agent hon via pu hibo vin mai leng pa vai pu na noya hipon Kukite sunga ki vai pu na Kuki government chu Kuki house ho khuda anu mahin gam kai sunga thanai na zo si gam lago hen lang ki vai pu na lampang chule izaka hi zongle Kuki house khura hi tin zong Suspension of Operation SO Group hon Minister of Home Affairs MH Palai ho hinga an Phongdoh vina hi chule thinglang mi ho gam sung house vai pu na noya hole Manipur phai cham Imphal Valley state government ho control na noya suchi gam chungchang thu ho in zong khona an nei vina hi British government in thinglang le phai cham sungcho ki vai pu na ding anawa zo na dingin anagom khom vin ahin la thinglang le phai cham sunga ki vai pu na anumsa dual governance cho aumsa bangbang chun ahungchi to pe in Imphal phai cham sungsu mai leng pa vai pu na noi naumen sule thinglang gam sungcho British political agent vai pu na noya man hi ki vai pu na lampang hen lang izaka hi jing zong le thinglang gam sungcho sangkhat zako som li lesagi chanchun Manpur State noya khapu na hitin zong Suspension of Operation SO Group hon Phongdoh vina hi Suspension of Operation SO Group hon khanglui thu sim ho history hocho Ministry of Home Affairs MH Palai hon het sovin Kukite'A Union Territory with legislature demand bol cho India dan pi Indian Constitution to Kukite'A ki bol hi dan thu hole khanglui thu sim ho history ho a suchi gam sung su Kukite'A gam sung hi dan thu hon het sovin Manpur State su Indian Union noya nungo sangkhat zako somli le ko kumsun di lo ta in Kukite'A gam sung thinglang gam sung zong cho phai chama mai hlei ho vai pu na noin an koi vin thinglang mi ho zalen na samon an koi pi vin government in mai hlei leng te cho compensation an pi vin Kuki house chu compensation an people vin hitin zong SO Group hon MH Palai hon het sau vin hi sule India dan pinoya phalna numsa thinglang mi ho adinga tumbi akaki vai pu na dingo separate administrative unit sim do ding cho India do na achon na India gam sung su ke na ding to go na hipon ahin la India in champlat amu masanga zalen na gam tum ke ho le ke ho kan ki vai pu naw anum sa chu tundo ki ding bo ki go hin suchi Kukite'A atumbi aki vai pu na dinga separate administration demand ka bolu cho Indian Union noya na wa sela ka ki vai pu theina dingo lungmong sela ka chen theina dingo sule khan to machal na dinga kalbi khat hiding hitin zong Suspension of Operation SO Group hon Minister of Home Affairs MH Palai hon het sovina hi political talks ane na wachun AKM Israel seina
Government of India Kuki-Zo ten ha sat gan the na thu na ho aki het pin ahin la tu le tu a policy ki nei hi union territory sim do na ding a Hithei pon chuchi chungchang thu a manpura cheng zadang namdang ho to kyo to ngai ding hitin AK Misrain suspension of operation SO group home sangin an Phongdoh in hi AK Misrain a say current policy ati cho EPPN a say na hamwang ki se ta in head hi pon EP policy hiding head hi poi Sutia AK Misrain a say nung chun suspension of operation SO group ke no le UPF phone AK Misra hinga nge na boluvin center in adin muno a velvet kit na ding vin nge na boluvin government policy sanga constitution of India lin zo hilo hamtin an het so vin hi mele hole kuki ho ki ka anga le tol ho zi hin kuki hole mele ho avela ki vai pu na khat noya chengkhom ki theding kai ta po vin Suti zi sun Kuki-Zo te hin khule nelego ho ven bit na dinga India dan pi constitution noya dan lemul anum so ho cho man cha ding ngai the jing itai tin jong suspension of operation SO group hon Ministry of Home Affairs MH Palai ho hinga an Phongdoh vi na hi New Delhi khupia tu chunga political talks nei na wachun SO group hole MH Palai hon political talks nei na wachun Kuki-Zo te adinga ngai cha poimo mama jing hola a thilpha be pho ngamle go chungchang thu ho forest custom chon dan khan dan ho khanto ma chang na ding chungchang thu hole khalle khat ki ka akita san to no sim do na ding thu ho jong na se kho mu vi na hi thinglang mi ho chen gam sung ven bit na ding le House of Vaipo na chi dom sa na ding in Ministry of Home Affairs MHN pa na hinla na ding vinzong suspension of operation SO group hon Ministry of Home Affairs MH hinga nge na bolu vin hi sule thinglang gam sunga Vaipo sule kho sunga Vaipo house pu athi nunga house ke he tu na dinga ha sanan lungsa hole lungjing ho sube hi na dingen SO group hon government hinga nge na zong bolu vin simple ta house party nung le apan mun loading pen chun house party nung le apan mun loading pen chun bailam ta a procedure ho akibol do theina ding land registration ho le deed proceeding ho bailam ta a bol do theina ding in SO group hon Ministry of Home Affairs MH hingin zong nge na boluvin tule to akichipi state capital Imphal khopi phalo hila house athi nunga akhel do ding pa apan mun loading pa cho sutia so bailam ta apan sa hi thein ning zong SO hon MH hinga nge na boluvin hi sule manpur state sunga galitol je agal jam ho internally displaced persons IDP so chungchang thu ho zong south an sei khom vin government ven bin noya internally displaced persons IDP so akhusung ho wanung chelut sa na ding chungchang thu ho zong an sei khom vin hi Imphal khopi sunga sangai festival hi tulha November ni sim som ni le khat apat November ni sim som thum chan chi hlading hitan chuchi sangai festival a paisa tamta sulut sang chun internally displaced persons IDP so relief in kipezole phante tin kokumi hon Phongdoh vin hi kokumi hon aseina wachun galjam ho internally displaced persons IDP so mi asanga omjing lai wa golnob lo pita bolding agot sang wa internally displaced persons IDP so relief fana manding zo cho mim khat hin a chi huizo hitin jong Phongdoh vin hi sangai festival hi internally displaced persons IDP so le kokomi hochle melei si so tamta in adu dalu hi melei si so tamta in sangai festival cancel bol hinadingen government hinga nge na pelur vin hi internally displaced persons IDP so hinga government in nikhada dangka zakhat an pi ziu cho an su hlom pi wa dangka som yel li bo hi sa nau chunga melei si so kokomi hon phamo sa nau thu ho Phongdoh vin government in galetul zia he su gen the tu ho galjam ho IDP son he su gen the tu na ho na sa mo akoi nau khat hi tin kokomi hon Phongdoh vin hi Gaza Strip gamsung ve holding in International Stabilization Force ISF sim doding go taw vin hi suchi International Stabilization Force ISF so USA President Donald Trump in ceasefire to ogon sim na noya sim doding go do hin USA sipai ho lam kaina a vanoya gamphabep akona sipai hon
chuchi International Stabilization Force ISF su siam do di wahi International Stabilization Force ISF on Gaza Strip gam sunga kumni sung vai pu na ding vien USA in United Nations Security Council resolution pu do ding go vien hi chuchi International Stabilization Force ISF hocho Gaza Strip gam sunga cham na sim ding mai maya peacekeeping force bo hi po vien Gaza Strip gam sunga vai puding enforcement force hidingo Gaza Strip gam sunga sipai hiding hitaw vi chuchi International Stabilization Force ISF sipai hochon Gaza Strip gam sunga chamna le mon ain hlut ding ham ahi lo le gam dang ho vai pu na tha khat cho Gaza Strip gam sunga ain pu lu di ham ti hi Palestine hon agin mo le zingo hitan International Stabilization Force ISF hocho United Nations sipai dang ho banga chamna simding mai mai hi po vin Gaza Strip gam gila ho Israel le Egypt gam gila ho aven video Gaza Strip gam sunga mi tham ho aven video sule nele cha sile chen ke pulu damun ho corridor ho zong aven video hi sule Gaza Strip gam sunga vai puding sim do ni dinga panala dio sule thu aphat dom ting le Gaza Strip gam sung vekola pangding police so asim the over training zong apiding o hi chuchi International Stabilization Force ISF Turkey pandiu su Israel in azanum lo vo hi Muslim gam ho adia Egypt Jordan Pakistan le Azerbaijan wang chuchi International Stabilization Force pangte ding ovin akisei na hi Gaza Strip gam songa gal boljing Hamas ting noimi hon USA President Donald Trump to gon banga galman cha pi hla ding nom lo hiu vin chuchi International Stabilization Force ISF hochon Hamas ting noimi hocho in tha zo ding hunam ti hi aboi naulin ta khat cho hong hi kitan hi United Nations Security Council International Stabilization Force ISF sim do na dinga tula sunga resolution pass abol zo wa hi le kumkit sangni le somni le gup kumbul lang le International Stabilization Force ISF hocho Gaza Strip gam sunga to panding hitaw vi thuso isanin ki chai tai thuso ngai ho zo sin abon chawin mangpha